kabiri ujana Mana yanje kiza abanzi banje, kize abanzi banje, shire hejuru y'abamagurukira, mara ushire hejuru y'abantu bose bagira gute bapagurukira, ukize inkozi z'ibibi, numara ukize inkozi z'ibibi, ndinda bice, ndinde abantu bashaka kubonesha kurekane aho kuko ubikira ubugingo bwanje, uwo barikura ubikira ubugingo bwanje, abanyambaraga bateraniye kuntera, abantu bafite imbaraga ngo bateraniye hamwe kugira ngo bantere, kandi ntazize igicumuro cyane, kandi ngo batanzishije igicumuro cyane cyangwa icyaha cyane, cyangwa icyaha nakoze. Uwiteka barirukanka aho bakitegura batagize icyo bampora, baritegura batagize icyo bampora, kanguka usanganire ubirebere. Amen. Arakoze cyane mwene data, ariko yaragiye gutegwa biza bikunda ngo byama bigenda byose ku muntu barari elazona byoshi era tuze n'ubwenge tukora mu mahuno ingirwe ya byoshi mube n'urukundo mukubona urukundo n'Imana yaha elazona byoshi era tuze n'ubwenge ingirwe ya byoshi mube wanditse ijambo Zaburi yiwe, Bwana sifiwe, yaririmbye mu gihe iseruwe Sawuli yaramuhagurukiye kugira ngo amugirire nabi, arandika aravuga ngo Mana yanje ngo nkize abanzi banjye. Iri jambo nararisomye, ndongera ndarisoma, ndisengeraho, ndarira, ndaritekereza, ntekereza ibyiza Dawudi yakoreye Sawuli, tekereza imyiturano Sawuli yituriye Dawudi kujiza yamubwiye. Uburyo ziri diferanse ni ibintu bitandukanye. Dawudi we yakoze ibyiza, Bwana sifiwe. Amen. Uyu Sawuli yatoranijwe n'Imana, ariko bivuye mu busabe bw'Abanyesiraheli, ngo ushakorera Imana neza, ngo atangira kwiyumva, atangira kwizamura, bigera Imana imukuraho amaboko yayo kubera amakosa yakoreye Imana ngo imukuraho amaboko yayo, ngo atangira gukora kinyume n'ubushake bw'Imana. Kandi umwuka w'Imana amaze kumuvaho, Bibiliya irambwira ngo haje umwuka mubi, ngo nawe uvuye he ku Mana, ngo umuzaho, utangira kuzumufata akagwara igicuri akika hasi. Ngo buce mu basirikare bamurindaga habonekamo umusirikare uzi Dawudi, aravuga ngo iri hari agahungu kitwa Dawudi, kabamo umwuka w'Imana, kabamo ubwiza bw'Imana, kabamo impano z'Imana, ngiyo gacuranze ngo amapepa azagira gute ngo azahunga. Ugende ushaka kukazana kase kaba kagaragwa kawe hano kaza kagutabara muri ico gicu, ariko wumva ikintu gikomeye yamubwiye. Bwana sifiwe. Amen. Ico ngendereye kuvuga, sinzi ibibazo uri mu gucamo, sinzi intambara ufite, ariko amasengesho azahindura umugambi mubi wari ukuriho, hakaza umugambi mwiza. N'iryo jambo ari guhagarara. Ibibazo byose ufite ureke mu migani hazavuga ngo ubute buza gutera umuntu gusinzira, ngo ubuticura uwinaniwe ngo akagira gute, nugira ubute ibizagutera bizagutsinda, ariko nutagira ubute ugasenga, Imana niyo gusenga, kandi Imana iziyumva amasengesho y'abasenga. Wowe icyo ufata gusa mu buzima bwawe, fata amasengesho.
kuko amasengesho n'intwaro y'abakristo azagwanya satani akakuvaho. Bwana sifiwe. Bibiri nakuvuga ngo nimurwanya satani ngo azabahunga, ngo nimwegere Imana izabegera. Nta bintu bikomeye imbere y'Imana, nta n'ibintu bigoranye imbere y'Imana, bitewe n'uko wakiriye Imana yawe n'uko mukorana nayo. Uko mukorana n'Imana niko izi gutabara, uko mubana n'Imana niko izi kugirira neza. Ariko uyu wamaze gushika kwa Sawuli bakamugirira neza, bukeye Bwana sifiwe, ngo baterwa n'ababisha Abafilisitiya, baza mu rugerero ngo barabegereza, ngo batangire bagwana n'intambara y'akanwa, ngo Goliyati agahagarara ku musozi ngo akavuga ngo Isirayeli we, bose bakumva ijwi rya Goliyati yamenye. Nimba muri Isirayeli hari umugabo umwe wobasha guhangana nanje, akaza tugahurira hano mu kibaya, ngo twamara tugahangana urugamba tukagwana, natera intambwe aze duhure mu kibaya. Kandi turashiraho amategeko. Tegeko rya mbere, ningwana ngatsinda njewe w'Umufilisitiya, mwebwe mwese muzaca bugufi dawuni, nimumara muba abagaragu bacu. Mutuyoboke, tubayobore, mutuze, mutekane, mugubwe neza. Natwe nimurwana, umwe wanyu waje hingamo akaza agahangana nanje ngo akagwana, akanyisha, akanesha, Abafilisitiya bazohora ubuzima bwabo bwose bazohora baca bugufi, bazayubaha. Ngo yavuga ayo magambo akabacumita, aho kuyategera ngo bayamusubize bakinjira mu buvumo bakihisha. Kandi uhereye ku mwami Sawuli, umukuru w'ingabo Abuneri, n'abandi batwara bose ngo bamuri inyuma bose bakihisha. Reka mbabwire, satani azayimokoza ariko nta mbaraga agira. Iyo yimokoje rero nawe ukamwumvira, aza gutera akaguhasha, aza kubangamira. Nico gihe bamwe baza bicara mu nzu ikinze iriho n'amakara abiri, akavuga ngo mfite ubwoba. Afite ubwoba ndawamwinjiranye, afite ubwoba ndamubandurimo, afite ubwoba kubera yuko satani yamwumvishije ko agomba kumwica kandi akazunga. Aho tibibaho. Tawuzugira ubwoba ari mu nzu, tawusoka ku muhanda, yagera ku muhanda akazabona imodoka zamugonze kandi ndayari mucaho. Gusa kubera ubwoba bwa satani agira iterabwoba niwe wa mbere, kandi intwaro ya mbere akoresha ni ubwoba. Azayumvisha imitekerereze yawe kuko icyo agiye gukora nyine kigiye kuba, kandi kigiye kubaho pale pale, kandi nawe ukamutangira kuweza amafikiriya kuko bigiye kuba. Kandi ikinyoma cyambaye ubusa, ikinyoma potopoti, ikinyoma satani akaba kumvisha ikinyoma. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, haleluya, Bwana sifiwe, haleluya. Bagenza gutyo iminsi 10 ngo buce, ese aravuga ngo ndeva Dawudi ngendera ku bwami, uje kureba beneza, ubagemurire, ubajanira imvumba, ubajanira ibintu, nushika uzanira amakuru y'imva akabasaza bagazavuga neza. Uzanira amakuru y'imva umukuvuga ngo tugereye ku barinzi, aho ya mwishire mu bwami ndani, numara ubaza amakuru neza utawubabasa, uzanira amakuru ari ku rugamba neza. Ubu bari mu kutubesha tutazi uko byabimera, natwe tukaba twemera tugatangira kubesha abandi. Siko bimeze. Ariko iwe yaramubwiye ngo uzane ndakuzi, uzana amakuru y'imvaho original. Nawe ngo aragenda ngo ashike, asiga adepose imisi, akigera ku munani ku barinzi bamwe adepose imisi, ngo yamatambuka neza yamayinjira mu rugamba atangira kumusaba kuri. Kandi Bibiri zivuga ngo akihagera gutya ngo yatwara y'Umufilisitiya mbitangira kwiyamirira kuko yabimenye. Kubera yuko atarasanzwe mutegera ijambo rikomeye, abandi bakaza kumvishwa rya Goliyati ngo bakihisha mu mvumo. Ariko Dawudi ngo aryumve, ngo ryumva n'agasuzuguro, ngo yamatangira kuvuga ngo avuze ngo uwo ni duvuze nikavuze avuze iki, ngo yamatangira kumugwanira mu mibare. Uwo misha yohabike bamwe ngo umwami yaravuze ngo natanga nzaguha igice cy'igihugu, abona sitosha icyakabiri ngo azomushinga umukobwa ahubwo
aho umukobwa w'umwami n'umukobwa w'umwami ibintu byose bizaba ibyawe. Ariko abakristo tugira byose. Iyo dufite Yesu tuba dufite yose. Umurinzi yaravuze yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana yimubira muri Yesu iramuduha. Yes, yes, araryoshe. Yes, amereye. Yes, aratagaza. Yes, amaze ngo Dawudi yamatanga. Kera inkuru ariko abantu bazashusha inkuru ye. Ngo zibazageze ku mwana. Munzanira uwo musore. Baramuzana ngo amugere iruhande. Ngo amusuzuguze. Arakareba agasore kumigenda gatoya kadafite gatoya none akarakora iki ngo yamata kandi Dawudi arabibona kuko yamusuzugura ariko ngo amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo mwana tukuwe umutima nuriya mugabo jewe no murwanya no murwanya kandi yamatangira kumwereka uburyo yo murwanya rimwe na rimwe nkiba mu ntama za data indubu yaraza Haifa akamwereka imbaraga Haifa Kaishwana indari yasi Haifa fata ibyo satana zabuteza bifata bize wana namukoza singira ibisubizo biva ku Mana bizana abantu nukumva imvuga gusa uzizera biraremana uzizera ngiye kukwereka ikizashwe utigeze Musume twagiye mwitorero ry'umumama mukapita Nziza Bujumbura tujura gutarama abayumye twari tuvuye muri Bushiri tujura gutarama Bwana sifiwe. Amen. Hari umugore warwaye indwara yarwaye diabete arohara kumba agerera kibi amaze mukanga wiwe numara mufate kunda gusa namaguruka mufata kunda yanda hano mu rukondo hamatoboka watoboka yamafuhera kakuja karoki kaza gatu ngo umuka wa muva muri yanda yabirogokwa hamahiba yamakira ya mama wawusushukira umuka yakubwira ngo izere uzapapira muri iyi si nukwiyobera kubera yuko satani nawe yaje ariwo kutumara imbaraga z'umutima ariko icyo tuzamunesheje ni umwete wo gusenga mugire umwete wo gusenga mugire umwete wo kuba imbere y'Imana mugire umwete w'ubumwe ariko murabona ukuntu gusa neza abantu barogaye nanezerewe sinzi uko mbayumva igipimo cy'umunezero cyane gutse kubera abapasiteri basa neza buzuye abakiriko buzuye ubumwe satana aragusira kuruta igisasu cyakiribuze kubera yuko ubumwe n'imbaraga Yesu yaravuze ngo aho babiri gusa abana batatu babiri gusa ngo bahuje umutima ngo nanjye nzabati hagati yabo babiri bararuta umwe iyaguye undi asagira guteka mwanejeje satani haba nubwo tutosenga tugataha satani yatsinzwe ifutuza ndangisa
Dawudi yasenze ngo ni igihe amaze gutsinda Goliyati, amaze gutsinda Goliyati ngo abagore bariyamira. Sawuli yishe ibihumbi, ariko Dawudi we yishe inzovu, kandi inzovu muri Bibiliya ni ibihumbi 10 z'abasirikare. Noneho araba yewe ko bavuze ibihumbi ntibavuga umubare. None Dawudi wishe umwe, bavuze ibihumbi 10, bivuga ko n'ubuyobozi n'ubutware bwanje agiye kubwiye gukanura ngo yabamubwirira ushaka umuti kibuye cyangwa cinjira mu mutima, cuki irinjira mu mutima, urwaye wamabwidomeka neza neza. Umukwe amukuye mu gasuzuguro, yaramucurangiye amapepa muvamo, mwumvishije aho natangiriye. Ibyo byose yarabimukoreye kugira ngo akire umugayo n'agasuzuguro bari bamusuzuguye, ariko agize cuki ngubwo abagore biyamye. Umugore yashaka kugukura inshuti azama kugira ngo bakarune umuntu kuri yaje sezamo kuri yaje umuntu bakicara kuje bazamba nawe ukamutangira kuba nawe imuzwa kutangira kuba kandi bisasaza kurusha ureba hano ubundi ngo birahari nawe ukamutangira kugiriza uzikiriza umwe neza wike igahera. Bwana sifiwe. Dawudi ngo akora iki? Umunsi umwe ngo aryama, Mikaya umugore wiwe arazana amubwira ngo data data yakubambaye ni ejo mu gitondo kare kare mu gicu azazana abasirikare bakwica, none reka ucikishe. Yamafata umugabo amutamidirisha arigeze wazana ikigirwamana agishira ku gitanda aracoroza. Abasirikare bakaza, Dawudi yarushe yarwaye ararya, bakareba nyine imurambara rurya yarya bagasubira kugeza ubwo neza Dawudi yamaze kugenda agenda agera kuri baraza ngo bafungure basanga n'ikigirwamana bashize. Bwana sifiwe. Amen. Dawudi akira umugisha kubera iki? Amasengesho. Nusenga ibigutera byose bizaje munsi y'ibirenge byawe. Mwakisha mu gihe